Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an. Yes, ngasusu kepada kamu. Kentai ya ka right kadungi kung kinongi kmat la kentai Aklam kentai. Aklam kentai. Keren bagi penpau ye halo ini. Nomor bakat ketika rules kalau biar ya ke chair jangan bangan sya ya kini. Bila dia pediang bila dia senang ni. Yes, cuy ngapediang ngailat. Ngailat itu yes hadian ngai iya kini kalau keju. Pada ni ka tinggi kita dia ka number. Boleh sitir. Ini syong lagi tu privacy begini keren. Nak bentar ka jing bahaju ka kau tu. Ngasusu ya kata. Kim ni kata apa? Ngasusu ya kata. Amam nganom ta. Kalau ada pisau kita akan sim ya ka sense ya ka house. Kita kiba menjur ban move ya ka amendment subhayang. Kiba menjur ban move ya ka amendment subhayang. Ini menjur baru. Okey, kiba menjur ban subhayang kiba menjur. Kublai pi baro kini gilong ki khubor bam dakasni. Unong yalam kaliang persya Akasils Autonomous District Council ke HADC Tita Sarwal Khan walaupun pau ke jing bitar ke bajur halor ke rukam penyat ya ke darbar ke Executive Committee EC bat uchairman ke Council Strong Pila Kharjana. Da ke baong dan jing bentoi ban syang darbar lada ya ke jing ya tahi bakong sana si penduk no da ke bor jang ke majority. Haba keren hador baru bakhan ulok kenno ba ke Executive Committee bialam do Chief Executive Member CEM Winston Tony Lingdo kala kentaj ban ailad ika jinyatai ke babni alor kamat ke bayadai bar ke Ti jing sia kam da de bangi ong bangi walk out namar kam ka jing so ke jumi ngendan jing mentoy su ban song house namar lakhang no ila la pendu no ya ka hok ke jumi ban keren kam de ke jing keren ka bangasiang ban keren kade ka amendment ka bangalabu da ka lenti ke badai ha ka ba u chairman u badan buramru ula adek pedang nadu mensisi dan liat nadu ka first day ke badan ka session ha ka ba la ong ban submit iki amendment ya haswa ka lai di fi ha badan kinu nu ki bill kadai ka rukom kadai ka rules ka ba peniat ya ka yang dorbar bala dan ikwa ban discuss ya ka tu ka bill cuba ngidon kajing bom rehab ya ka tu ka bill kamu ngibu da ka amendment but abang ngibu da ka amendment ngikut iki clause balik ngikut cuba ngakut kawai ngalak berdiscuss the whole bill nga kentup baru khai dulu kadika hop ke jonga kabangan pak ban delete haba pak delete kamut bam dan scoop syu ban ya keren kidi ban sutu ya kata kitu ki perlok mentan UCM kamtam ukda uba le yu syu ban ya keren haba pak delete haji sisya maki kidai pi ruling tiba present ni ka bill but haba ki present ni ka bill hapo ka house kumbang laong kadan kalenti yangi ki member bangin bu da amendment kenapa amendment haba ngabu amendment ngatho delete ne ngatho kumuru u chairman u la adat ban priya but hakani ka order paper ka pamenta ka siru mo dan sa I copy haba dal copy kala adan kani ka list of business hakaba on consideration of united kasi juga badai non saiba but kumjuru ya katu ke bau lakhang yang aman tentang keren ke badai bat ka service rule mo consideration of the Khasi Hill Autonomous District Council service rule 2026 hakani ka order paper kala adan bagadan ke ka amendment ke ba move da ba TW Khan but ban delete ini habang apa delete kamu nak kuat ban discuss haba na discuss kamu kasyong hati laki pediang nem kidi maki kiban rai kabel kamu habang apa delete kamu la delete lut kamu ki ladaki ki ong bala delete kamu maki king tiba sutu bakala Tiada juga pot usherman lu umdi sih ban apply ya ketuga rule ke buong mana ke rule 84 yang bakla buong baka deka lada kadeka ke amendment ke balong meaningless kumno kan long meaningless kan ke amendment kabadai ya ka service rule jong kinong trek ti balik warna ke amendment namar ba ka amendment kanika bill ka bang yo ru ngidang yo sisi swa balong sisya take jing ben
Bat hak ngalap go through yang ni ka amendment, bat ngalap sibun kilakuna, sibun kijing tuna. Kena tak kadau kajing temu ke jonga bangun ra ka amendment kalong ban kerpat ya ka haus. Balakum do ngin ra syua syaka refer syua syaka select committee. Kira jija hati por ki bansua. Habang iwan ra wat nakaliang jonga ka po kalong CM. Habang ki member nakaliang jonga persya kimpat hun ki wara ka amendment. Ni push syaka select committee tak ada sut jemut lah. Namar kani kabil kamdai te jonga simet. Kamdai te jonga isi simet. Kadai kabil jong ka house. But haba kadai ka property jong house dai ban ailat ban discuss. Henry mentan la su pendu jubor, la hang jubor ya na. But kani hi nga penpau kadai ka jingle di an, ka jingle ka balong highly illegal, ka bam dan rule dan an ban pendu sisin ba pila admit ya ka amendment ke jonga. Ompat juga Balintin maklai mana masing sedang ini amendment beli kitin. Apa tidak ni kan number? Kitin imat kilong siki imat kisutu bau nomla banjuba nengamtip balai. Tapi haba dan haba ruling deban sim ke responsibility. Deban ailat yang ingin membar mangil ayat ke prosedur. Mungkin bang asyuyan klek di itu ban syuhala klek di itu mobil itu ngada yen ngada pha ngada submit apa por kebubiang ya ka amendment gitu nga ya ikut motion gitu nga senang bangan yo ban discuss habang yo ban discuss kemudian yo ban aijing mut yo ban ye pen hai duna hai katam kata keng ke jingtu jungi ban long kinong mi khmat belum kumta tenne yun khot darba su apply be tu garu jong tiga le ka bomon tu pas kat bomon tu ha kani ka service dulu baling aku akan keren dai dan itu kadang sibun kilakuna di badang dunahan. Tangka pension dulu umdan. Tangka leave nakabenta kinong terai rukamdan. Kinong terai bapli mentang ang no kidon kaman sim city. Under what rule? Sudan dan kiba pang TV. Dan kiba yo ijing pang kiba fair bapli kiba hapsa. Dagi senam dagi benai bakin yo ijing sumar. Kamdan hani. Ha? Nangta habaya day bat hafitip na em baka district council la form ya ka hakilai kali ki mau bersih ka executive ka legislative bat ka judiciary ya ka power jong chairman hangni ya ka power jong chairman lakni no dari isi baru sika tahu chairman udah ni ka appointing authority ka promotion ruman sa kilahi hangni po legislative hangni ka service to come down show kata ka board Omdan show kata ka departmental promotion committee hapo legislative. Kamdan kata ka ki benefit kumno bakin yo ya kita ki medical allowance ki jongki kamlong shai. Nangka ya ka DPC ya kata ka departmental ya kata ka ki ong tu ka kadang gawai ka promotion mo committee balin head do CM hato hanta ka numdan ka favoritism hato kata kalong transparent kalong khut la daw CM head ikata they man head the way beliau belong independent bomdan jinga day bagano no party ka day ka jingtu ka jongaban pensawi kini ge barokai nang ta ka day ba ka polisi thungkam thungjam Daka kin apply han ni. Bantung kami kibri jungi. Kenapa kibri jungi kinum do? Ya lesi lembaga ni ke service rule ka plelat iki lepak ijak benri pada sap kamang ni kai ka bancai ni district council hadian bon. Kidang bon ki banga nganang ha bantik benia angi. Henry kim ailat ni ngaban keren. Kira sulek jubor. Kani kan raya ka future ke pinong tri kita. Sampai ni ka percaya jungi. Ni man ka sansnam ngila ban lek ngila ban wan. Henry kani kadai na kabanta yung kinong tere. Iba pli kinong tere hani. Kai ka future ka jumki, kai ka security ka jumki. Bitre hani. Haka no gurukom. Kata kadai ka kabangi ong ka service lu. Nasa kadaw nga soba. Kajingle jumki salong ka ba. Bakla ham ailat nga ban discuss. Ta kajing sisya nakaliang junga nga kwa ba kanika kanika bill kapakiwan ra di ban ra sa select committee. Kam ailat Nangta crime control wadi ki officer. Di department kita fair kim dan ni TBA ni ke service lu. Ti kumno kun penya ke service lu.
Yang ni, kongsi member di Badan Buram tangan negara kam confirm. Mensyuah ki por mensyuah PUE. Nyedon ki komiti ki befer. Nakaliang persya, nakaliang sensya, ngia keren lang. Iki kam ki dede ke council baru kawan. Rehakan ni ke isi mentang ai sila syubul dus. Kim Sultanat yang abangan keren mene kata ke amendment balai. Ke khamtam ni kata ke annulment. Kim kuat abangan keren ni kata ke trading by non tribal. Sila kuat benda jubur ni. Dia melai. Dia minta kasi ngara tu ka amendment yang badai kata ka create by non tribal. Bagi penderung ya tu ka employees itu license no, employees license. Minta kumno yang labor tin ong employees te. Nah susu ka jingpu jengki kalong ba kikwa ba ban pen imbiang ya tu ka labor license. Tak ada ki ikatan employee. Dan mereka jingkeli ha jingpu jangan borak memang kamu jingkeli jangan kalong employees hani kamu ayu. Nong belah migration worker. Ni nong trade office na. Beteri kam sarkar na. Beteri kam pulit na. Mo beteri kam sipai na. Kadiman syai kan. Rimbon ban ai kata certificate yano. Kadiman syai kan nama fi ong employees te. Kam ong labor. Kamu labor kala employees na. Bo kita tang bang aku banyak di syai. Te ngapa ni generally talking I don't ngam sultanat ya kan gitu le. Kila Syubul Dud pun dan kam ya ka Syufi jong Sherman namar menne cuaban sedang ke second session ngayo jitip ba dia ada meeting ya kamera Sherman ti imat Sherman under their pressure ba la guide maki yo Sherman kamu kata ka dignity kata ka independency kata ka jinglong bandumlong bias kam dan syu Sherman ini dan syu namar mau ke ba admin ya ka amendment take ke tu ka order paper kumnon syu khang yang ate Halo kan rem, dari bang syuyan man bang keren ketau dan kahau kan kah. Lani hapor bang submit ika amendment reject hang tu bakam long taru udah nih kabuat. Henry hadin bala kendi ko ada paper. Hadin bakila accept lah admit ya ka amendment betonga. People sange yang akan ke kani kalong on parliamentary. 4 juta po. Ka assembly parliament 4 juta. Hapo assembly ngi keren hadu pra handai bejil. Speaker Rusya nama bagidang dan ki isu banyak keren. Ha parlimen si baji arbaji menit kelong parlimen. Balai hani tang san baji ngimla te ban banisyong. Tang ru baji ngimla te banisyong. Ha bangidan ki isu ki badan kam. Ha bangi slow bangidan ni kata responsibility naga benta ka council nama taga jai benrem. Hamtam ya kani ka service rule dari bandai cuaca select committee. Apa ini begini itu kiwero haji siya kung gato ka annulment ka bawan ra atau ka amendment gatur ka balong pumangalaong kalong highly illegal ka bamdan nong remi ay namar ba kat saw tali hima iklop lang haju amendment ka bamlalong namar gitu kat saw hima ki don ka jong ka ak jadi jingora jong ki atau ka annulment kalong ba baki lon ki hima le say ki ba kim yo alat ban le ay ti ki apply no da ka 1959 tay jing pun ki ka jabing senang ka jabing share untuk dia tak keli